O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au, mā lo le folau, alo mai o talo le asolua. O le sowa a matalo I aisuinga mo a inga mawhana wa umi sa taimi ono nofo I whalitali malo o lo o tutongi mo emergency housing. O le whaamaninga lea mai le minister lango whale tama pōtaka, ma o a inga nei mawhana o silia ma le sefulu lua vaiaso. O iai pea I whalitali malo o lo o tutongi le malo tawala mai I emergency housing. O le swinga wei nei o le a se e mai a inga mawhanau nei. Ma whaamua I le lisi whaatalitali o whale le malo I le social housing. E o mai le masino te se mo le tausanga tālua o le 90% o le tolu afe se lau a inga. Ma whanau e tolu afe se lau valus fulu ma le ono. O lo ono nofo I whaletali malo ne e wha o ngai le emergency housing. O I lato ne wasilia ma le se fulu luova I aso no nofo pe I whaletali malo. I whaamaunga wato e whaalawa I tele mai itua o le silia ma le afa o tangata o lo ono nofo I whaletali malo nei o tangata mauri. O isi swinga mo emergency housing o le ato ilo aita ia laianga waa I le neife soa soani ma ia mauti noa o loo ava noa mo na o I lato e matua I mo mia. O loo filo atu ai ma le iwa tau sanga I le ngaoi ino whalo o loa lea ele I mamau atu. Whaamauninga nei ma le minister o leo Mark Mitchell a o whaasolo peso eso e ngā leo wata ua. O le Operation Dusk le whaapitoa I oso whainga I tau lai I sinisi I totono o whale whaatau po o malls. I oso whainga ele I mamau atu o whaamauni ai le minister. O loo iai whanau I le vao le iwa ma le sefulu wha tau sanga. O le whale o loa le Michael Hill Jewelers le o loo tele na oso whaia le au ngaoi mata ua le minister ia Mitchell. O le o loo ofi mai ai masui o kengi le tele o oso whainga nei. Le o loo wha o ngā ina tupulanga I whaia. Saunoanga le minister iai maketi o loo toe whaatau atu ai e I lato nei le tele o mea ngaoi a le ai. O le toe susunu whaato a whaatau e se atu ai. E le o sila fia le minister, po o ai leo lo o whaatau atu I ai. Ua whaalawi loa le app fo wale NZTA ai loa I aveta avale aso e umai leo ngā Warren of Fitness whaapele si talo ta avale. I sauronga le minister whiwa Inga Simeon Brown ana nafi o le nei app o le si tepu mua leo le aanga I atu I ai. E mawhaiona te umalu lai sene aveta avale I lunga o whainga te konolosi whaanaiona po. Le e wha o ngā I le telefoni po le digital driver licenses. E le ngā te loa ia so e umaile au ngā pepo ta avale, ai o se app e mawhai ei fu iona tutongi pei meni, ma isi whaamtalanga uma whaatatau I le ta avale. O lo maua uma whaamtalanga le nei app I lunga le upenga ta whailangi le NZTA, whaapea I ma whaatonunga. Ana whaapea nei e whaiela pālo ta tele ni usilana na fiolona winga, watoe fo I maile leiba. O le unga leo pālo ta whaapolo kiki le One News, leo ua tau whaipa umai pāti e tōlu o lo o sia le whainga malo whai whaatasi ni usila, lea o lo o iai. O le pālo ta le neina so e nai tangata pālo ta ngā whaatasi afe I le vao le aso lua se fulu, ma le aso lua se fulu ma le whao aperila. O le National, o lo tū maupea o le pāti te le I totono o le pālemene e umia le tōru se fulu 1% o party votes. Pei tai, ua pa ule 2% whaatusa le pālo ta whaatu a umatu o le One News. O le New Zealand First, ua pa ui le whaatesi 2%, ma ua le au si ai le 5% le ma whaiona fo I mai ai le pālemene. A tu umai fo ino fo al mauta o lona winga, e na o le 5 ma le fitu no fo e ma ua le National ma le Act, ma ua le au si le onos fo ma le tasi. Ai I le Labour, Greens, ma le te pāti Māori o lo o iai lava no e ma whaiona o lato tutu fa atasi, ma ua no fo e onos fo ma le wha, ma o lo te lele ma whai o si ai le si whainga malo. I saunoanga Chris Hipkins o le Labour, o se toi whawhangu I le whainga malo le pālota le nei ona wa a matona se sele tueanga I ai. Ai tali le pālemia Christopher Luxon, o le aunga lava I o pālota whapenei e anu I lunga masau I lalo. Tala whaaiu, o le ua o atu I le lua masina le umi e tatali ai driving tests. Ma ue tala fo o le umi lava leo lo o tele na whaatali ei tangata o le fast full ma le 5 asu. O le laisene restricted leo lo o whaatali, e tusa le umi ma le 5 ma le tolu aso ma e ai lava vaengo ni usila pe o Canterbury, o le ua o I lunga I le 9 ma le tasi aso I whaatali tali ai. Ua sa wai ma le tala ei tangata whaato atalo sanga I le stepu mua ala le learner license, o le ua vavetau fia vanoa e su e ngatusa lava pe ele I lava sauni, o na o le whaitau masina o lo whaatali ai nei. O le isi mafua anga wāti li wha umi ai, o le le to ye uni reset fees po pe neni nei sa tutongi e toi su enga pe ale pasi, ma ua tili whanga I runga male whai numera o I lato e toi su learners test. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso.